tema nosi naslov, kako smo stavili? Kraj zemaljske istorije. Dakle, šta u stvari, koji događaj će zapravo označiti kraj zemaljske istorije? To je ono o čemu bi želeo večeras da govorimo. Mi smo ovih večeri govorili o kraju i to nam je bila centralna tema i možda ste neki od vas iznenađeni, možda niste očekivali da će se na taj način govoriti o kraju, ali ja sam pokušao malo da spominjem i one senzacionalne najave kraja i vi o tome možete čitati i u novinama i gledati na televiziji. Vi što koristite računare i što imate internet, vi verovatno imate još veći dostup tim informacijama, ali moj cilj tokom ovih večeri je bio da kraj posmatramo iz biblijske perspektive. Naravno, ono što bih želeo da kažem večeras, a to je da Biblija govori ili spominje katastrofe koje će se zbivati na planeti Zemlji pre nego što dođe kraj. Biblija također govori o kraju vremena i Biblija također govori o kraju sveta, ali kao što ste mogli vidjeti ovih večeri, ipak iz malo drugačije perspektive nego što to proriče kalendar Maja, Nostradamus i neki drugi proroci koje smo spominjali. Večeras govorimo o događaju koji je zapravo vrhunac ne samo kraja, ne samo istorije naše planete, nego i celokupnog otkrivenja koje imamo u Svetom pismu. Taj događaj je poznat kao drugi Hristov dolazak. Sad ajde da vas pitam, kada gledate vesti, kada čitate novine, kada možda slušate o kraju sveta, da li se negdje spominje drugi Hristov dolazak? To nećete čuti gotovo nigde. Čak, nažalost, i hrišćanske crkve gotovo i da ne spominju ništa o tom događaju. A taj događaj je u stvari vrhunac celokupnog otkrivenja koje je Bog dao. Taj događaj je vrhunac celokupnog Svetog pisma. I ono što je meni zanimljivo, a to je da u Starom Zavetu, recimo, imate tekstove koji govore o tom događaju, govore o Hristovom drugom dolasku, a nisu ni spomenule Hristov prvi dolazak na zemlju. Ali opet to je sad jedna posebna tema. Evo večeras, za vreme koje je pred nama, naravno mi ne možemo govoriti sve što Biblija piše o ovoj temi, ali ja ću večeras onako na neki najjednostavniji način da sumiram ono što Biblija govori o drugom Hristovom dolasku. Najviše ćemo se bazirati na samim Hristovim rečima. U Evanđelju po Jovanu zapisane su sljedeće Hristove reči: da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući Oca moga. Idem da vam pripravim mesto. Dakle, vidite, Isus je najavljivao svojim učenicima dok je živeo na zemlji da će otići da im pripravi mesto. I onda kaže: i opet ću doći da vas uzmem k sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Šta kaže tekst? I opet ću doći. To je Isusovo obećanje. Ako verujemo svemu onom drugom što Isus kaže, nemamo razloga da mu ne verujemo da će se i ovo dogoditi. I opet ću doći, kaže Isus. U Mateju 25. glava 31. stih kaže: a kad dođe Sin čovečiji u sili i slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim. Šta će se dogoditi? Doći će Sin čovečiji, a tako? On ne misli ovdje na svoj prvi dolazak, jer tad kad je to rekao već je bio na zemlji. On ovdje misli na svoj drugi dolazak. I doći će Sin čovečiji. Kada dođe po drugi put, on neće doći kao običan čovjek, kao što se pojavio prvi put kada je došao. On će doći u sili i slavi i svi sveti anđeli s njim. U Novom Zavetu postoji 319 stihova koji direktno govore o Isusovom drugom dolasku. Dakle, vidite koliko je Isusov drugi dolazak zapravo važna tema Novoga Zaveta. U Delima apostolskim 1. glava 11. stih kaže: ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći, kao što videste da ide
na nebo. Ovo je bio trenutak Isusovog vaznesenja, učenici su bili prisutni, posmatrali su njegovo vaznesenje, a onda je jedan od anđela koji je također bio prisutan objavio učenicima i rekao: ovaj Isus koji se od vas uze, tako će isto i doći. Dakle, vidite na koliko mjesta mi zapravo čitamo u Isusovom drugom dolasku. Eno ide s oblacima i ugledat će ga svako oko i koji ga probodoše i zaplakat će za njim sva kolena zemaljska, da zaista. Dakle, posljednja biblijska knjiga također nam govori o Isusovom drugom dolasku. Eno ide sa oblacima. Ko to ide sa oblacima? Centralna ličnost ove posljednje biblijske knjige je naravno sam Hristos. Evo još nekoliko tekstova iz knjige Otkrivenja, ovo je 20. glava. Imamo 7., 12. i 20. stih. Evo ću doći skoro, blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. Ono što nas možda može da iznenadi, a to je pre 1900 godina napisana je knjiga Otkrivenje, a još tada Isus rekao: evo ću doći skoro. I sad je pitanje koliko je to skoro zapravo skoro. Ja bih samo teo da vam napomenem da možda imamo na umu da naše računanje vremena i Božji pogled na vreme je nešto totalno različito. Dakle, naše zemaljsko vreme koje mi merimo danima, mjesecima i godinama i kosmičko vreme, večnost, to su dva različita pojma. I to neko ko se bavi verovatno fizikom, matematikom, možda bi mogao bolje da objasni od mene, a ja samo želim da naglasim, kada Isus kaže i evo ću doći skoro, verovatno da u tim nekim nebeskim realnostima, u realnostima nebeskog vremena 1900 godina zapravo nije ništa. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome po delima njegovim. Zašto Isus dolazi? On donosi platu sa sobom, kaže. I daće svakom po delima njegovim. Dakle, vidite koliko je važno šta vi i ja činimo ili kako vi i ja živimo za vreme ovog zemaljskog života. Kada vi i ja umremo, ne postoji mogućnost da bilo ko plati za nas da bi nam pomogao da se eventualno vratimo iz nekog čistilišta u raj. To Biblija nigde ne uči. To je sad posebna tema šta se događa s čovjekom poslije smrti, ali vidite, Isus kaže, kada on bude došao, doći će i platanje sa njim, to je u stvari nagrada koju on daje ili kazna, da dam svakome po delima njegovim. Kad kaže po delima njegovim, podrazumeva ono što smo vi i ja bili za vreme našeg života. Ove godine koje mi živimo i koje su nam date je jedina mogućnost u kojoj vi i ja možemo da se odlučimo hoćemo li živjeti kroz svu večnost ili ćemo nestati za svu večnost. Evo teksta koji između ostalo govori o tome. Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro. Amin. Amin je reč koja kod nas može da se prevede sa neka bude tako. Da, dođi Gospode Isuse. Vidite, rana hrišćanska crkva u vreme apostola Jovana gorela je od želje da Isus ponovo dođe. I čak kad čitate i dela apostolska, učenici su smatrali da će se Isus jako brzo pojaviti. Kad čitate knjige Novog Zaveta, vidite da i pisci Novog Zaveta su verovali da će se Isus pojaviti za vreme njihovog života. Međutim, nije se dogodilo. Evo, prošlo je mnogo vremena od tada, a evo i vi i ja smo svjedoci prolaska tog vremena i da se još uvijek nije dogodilo. Ali evo 3 teksta koja kažu doći ću skoro. Kada će to biti? Koliko je to skoro? Apostol Pavle u poslanici Titu, 2. glava 13. stih kaže: čekajući blažena nada i javljanje slave velikog Boga i spasa našega Isusa Hrista. Šta kaže Pavle? Šta to mi čekamo? To što mi čekamo je blažena nada. I ono što treba da se dogodi jeste pojava slave velikog Boga i spasitelja našega Isusa Hrista. Također u Starom Zavetu postoji 2000 tekstova ili aluzija na Hristov drugi dolazak. Možda se ne spominje direktno evo ću doći skoro i tako dalje, ali vidite, na 2000 mjesta mi tačno razumemo da se tu radi o ovom događaju, o drugom Hristovom dolasku. Na primjer,
U knjizi proroka Isaije u 25. glavi 9. stihu kaže: i reći će se ono vreme, gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas. Ovo je Gospod, njega čekasmo, radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo. Prorok Isaije žive 8 vekova pre nego što Isus prvi put došao na zemlju kao čovjek. A vidite šta ima otkriveno. Da ukratko ponovimo ono o čemu smo pričali, u knjizi proroka Danila u 2. glavi otkriveno mi je da će Isus doći po drugi put. Imali smo 4 carstva koja će se smenjivati, imali smo stopala koje od gvožđa, koje od zemlje, i onda u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo. Ono će ukinuti sva ta carstva i samo će stajati doveka. To je kraj ljudske istorije. Tako ga Biblija opisuje. Dakle, i Biblija kaže, kao i druga proročanstva, da će doći do kraja sveta. Ali evo kako Biblija opisuje kraj sveta. Pre nego što dođe do Božjeg carstva, sva zemaljska carstva treba da prođu. Pre nego što se uspostavi Božje carstvo, bit će katastrofa na zemlji, mi ćemo spomenuti večeras neke od njih, ali zemaljska istorija ima svoj vrhunac u drugom Hristovom dolasku i o uspostavljanju Božjeg neprolaznog carstva. To je ono što Biblija govori. Ko je taj kamen iz proročanstva? Evo, sam Isus je rekao: kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. Ovdje on citira jedan starozavetni tekst i kaže: ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. Ovdje Isus ovu drugu sliku koju koristi, u drugu rečenicu, zapravo uzima iz knjige proroka Danila. Kaže: kamen pada, udara u stopala liku i satire sva ta carstva, uništava ceo lik. I onda interesantno kaže Isus: ko padne na ovaj kamen razbiće se. Šta to znači? Ko je kamen? Kamen je sam Hristos, on je na sebe primijenio tu sliku. Ko padne na ovaj kamen razbiće se. Ovdje imate sliku čovjeka koji, kada dođe u kontakt sa Hristom, on ili će se odlučiti da ga prihvati i da ga veruje, i onda će se razbiti u smislu da će početi da se menja, ili u suprotnom, ako odbaci otkrivenje koje je dobio od Boga, kamen kada bude došao, tog čovjeka će satrti. Dakle, taj čovjek će biti uništen. Znači, Isus praktično ovdje govori ne samo o svom prvom dolasku, nego i o svom drugom dolasku i uspostavljanju tog večnog carstva. Onda u Danilu 7 smo imali 4 zveri, koje također smo uporedili sa ona 4 dela lika. Rekli smo da su to 4 carstva koja će se smenjivati na zemlji. Kasnije smo imali 10 rogova, pa mali rog. I kaže, u vreme kada mali rog bude postigao vrhunac svoje moći, tada će Bog nebeski uspostaviti svoje carstvo. Dakle, i 7. glava Danila isto se završava sa večnim Božjim carstvom, odnosno završava se sa Hristovim drugim dolaskom. Dakle, to je ono o čemu smo govorili i zato malo samo ponavljam. Kada će to biti? Isus je izgovorio onu čuvenu rečenicu: a o danu tome i času niko ne zna, do Otac moj sam. Postoje neki ljudi koji kažu: evo vidite, Isus je rekao ne zna se dan i čas, ali da li možemo da znamo mjesec i godinu? Pošto Isus to nije rekao, tako? Dakle, vidite, a o danu tom i času niko ne zna, do Otac moj sam. Postoje 2 problema kada razmišljamo o ovom tekstu. Jedan problem je da u tome što postoje ljudi koji pored ove jasne Hristove izjave pokušavaju da odrede datum kada će to biti, a postoji druga krajnost na osnovu Isusove izjave, a to je da ljudi kažu: pošto ne znamo kada će to biti, onda možemo da živimo kako hoćemo. Da li razumete šta kaže? Dakle, ne znamo kad će biti, pa možda neće ni biti za našeg života. Vidite, kad bi vi i ja znali da će se to dogoditi za 2 godine, šta bi vi i ja radili? Ili da će se dogoditi za godinu dana? Da li bi to bilo isto kao kad bi znali da će se dogoditi za 20 godina? Ili kad bi rekli da se neće dogoditi za vreme našeg života? Da li razumete? Ipak, kada bi mi znali kada će to biti, ipak bi neki mali pritisak bio na nama da baš nemamo mogućnosti za neku kalkulaciju.
Međutim, Isus je znao šta radi, znao je zašto daje ovakve izjave. Da li baš ništa ne znam? Kada Isus govorio o vremenu njegovog drugog dolaska, on nam je dao nešto što mi nazivamo znacima ili možemo ih nazvati pokazateljima vremena njegovog dolaska. Šta je to što treba da se dogodi pre nego što on bude došao? Verovatno da najčuvenije poglavlje u Bibliji koje govori o tome je Evanđelje po Mateju, 24. glava. 24. glava Evanđelja po Mateju. Kaže, izašavši Isus, iđaše od crkve i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu. A Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Interesantno, učenici idu sa Isusom iz hrama i onda u jednom momentu oni njemu pokazuju i kažu, pogledaj Gospode kako je veličanstven naš hram. A Isus na tu njihovu izjavu odgovara i kaže, vidite koliko je veličanstven hram, ni kamen na kamenu neće ostati na njemu. Svo kamenje će biti razoreno koje tu postoji. I ono što je važno, a to je da smo vi i ja svedoci istorije da se to zaista i dogodilo. Mi nemamo na mestu hrama ni kamen na kamenu. I onda učenici postavljaju jedno pitanje Isusu i kažu ovako. A kad seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći, kaži nam kada će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i pošljetka veka. O čemu učenici pitaju? Postoje dva pitanja koji su oni postavili. Prvo, kaži nam kada će to biti. Šta kada će biti? Kada će se dogoditi da nema ni kamena na kamenu? Drugim rečima, kada će hram biti razoren? I drugo pitanje, kakav je znak tvog dolaska i kraja veka? Da li vidite da su Isusovi učenici dobro znali da njegov drugi dolazak je povezan sa krajem sveta? Da li vidite? Kaže, kakav je znak tvog dolaska i kraja veka, odnosno kraja sveta? Znači, jako važno da razumemo. Još su Isusovi učenici znali, njegov drugi dolazak zapravo će predstavljati kraj našega sveta. Kada će biti razorenje Jerusalima? I kad čitate 24. glavu, vi ćete u stvari vidjeti da Isus zapravo odgovara na ta dva pitanja, znači on kombinuje dva proročanstva. On govori o razorenju Jerusalima, ali isto tako govori i o kraju sveta. I morate biti pažljivi čitači da jasno razlučite ova dva događaja koja se ovdje spominju. Znači Isus je najavio da će Jerusalim biti razoren, da će hram biti razoren. Mi znamo iz istorije da je 70. godine hram bio uništen, Jerusalim je bio razoren. I evo sada o čemu je Isus govorio kada je u pitanju vreme njegovog dolaska. On kaže ovako: mnogi će doći u ime moje i govoriti ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Čuvajte se da vas ko ne prevari. Dakle, evo znak ili pokazatelj broj 1. Evo za vas biblijski tekst koji to govori. Znači, kaže Isus, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će se pojavljivati oni koji će govoriti da su Hristos. Tada ako vam ko kaže, evo ovdje je Hristos ili ondje, ne verujte, jer će izaći lažni Hristos i lažni proroci, pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako je moguće, i izabrane. Zanimljivo, Isus kaže da postoji jedna grupacija ljudi koji su izabrani. I ono što će ovi lažni proroci Hristosi hteti da urade, pokazujući znake i čuda velika, a to je da prevare i one koji su izabrani. Evo, ja ću vam sada pokazati nekoliko slajdova, odnosno nekoliko zapisa iz filozofije New Age-a, koji zapravo govore o tome da se Isus pojavio na zemlji. Vidite, Isus kaže, pre nego što ja budem došao, pojavit će se lažni Hristosi, lažni proroci, govorit će da sam ja, ali vi nemojte verovati, pazite da ne budete prevareni. I sada u pokretu New Age ili pokretu novog doba, kaže učitelj Isus, čije su prethodne inkarnacije bile Isus Navin, Isus iz Nazareta, živi prerušen negde u svetoj zemlji.
Prema teologiji novog doba, gospodar Isus nije radio sebi u korist dok je živio na zemlji kao Isus iz Nazareta, već ga je tada zasenio Maitreja ili Hristos. Dakle, vidite, New Age pokret koji je vrlo ozbiljan pokret, koji se raširio na teritoriji cele planete, koji zapravo treba da uvede svet u novo doba i da uspostavi religiju novog doba, koja će biti mešavina svih svetskih religija. Dakle, svi će moći da prihvate, i hrišćani, i muslimani, i jevreji, i budisti. Oni govore da je učitelj Isus u stvari imao prethodne reinkarnacije, da Isus iz Nazareta, koga mi poznajemo kao Gospoda Isusa Hrista, samo jedna inkarnacija tog pravog Isusa. I kaže, Isusa iz Nazareta je zasenio Maitreja ili pravi Hristos. Učitelj Maitreja je takozvani učitelj sveta, koji se prema filozofiji novog doba za hrišćane treba se pojavi kao Hristos, za Orijent kao Bodhisattva, za muslimane kao Imam Mahdi, u Indiji kao Krišna, u Palestini kao Hristos kojega navodno nadmašuje, pa prema tome zauzima uzvišenije mesto od samoga Hrista. Dakle, vrlo zanimljivo je da kada posmatramo svetske religije, vidjet ćemo da svaka religija čeka dolazak izbavitelja. I ovdje je to navedeno. Dakle, hrišćani očekuju pojavu Hrista po drugi put. Muslimani očekuju osobu imama Mahdija. Indijci očekuju pojavu Krišne. Jevreji još uvijek očekuju pojavu Mesije prvi put. I šta će se dogoditi? Vrlo interesantno. New Age kaže, dolazi učitelj Maitreja. On je taj koji će zadovoljiti potrebe svih onih koji očekuju Mesiju. Njegov zadatak je da bude učitelj sveta koji u svojoj ruci drži sudbinu velikih religija. U skladu sa ovom filozofijom treba da se svetske religije njegovim trudom sjedine oko jednog zajedničkog temelja i univerzalne forme. Dakle, vidite, na kraju istorije planete doći će do toga da će postojati pokušaj da se ujedine svetske religije. I to će uraditi lažni Hristos. A Isus je upozorio da će se pojaviti Hristosi i upozorio svoje učenike, oni koji mu veruju, da ne budu prevareni. I ono što mi možemo vidjeti, a to je da postoji pokušaj da se sve religije ujedine. Ja sam ovih večeri pokazivao različite susrete predstavnika svih religija, ne samo hrišćanskih, koji sve više govore o tom ujedinjenju. A 1982. godine čovjek po imenu Benjamin Krem iz organizacije Tara Centar, ja mislim da i kod nas postoji taj Tara Centar, mislim da sam viđao reklamu, kaže, objavio je reklamu na čitavoj strani glavnih novina širom sveta, objavljujući Hristos je sada došao. I evo vidite, taj veliki učitelj Maitreja, on se s vremena na vreme pojavi u nekom delu sveta. I ovdje, kaže, 11. juna 1988. godine pojavio se u Nairobiju. Evo, to je bio prvi pokazatelj. Pojavit će se lažni Hristos i mi živimo u vreme kada se to događa. Upozoreni smo da vodimo računa, bez obzira koliko vi kad čitate poruke od navodnog Maitreje, znate, to su izuzetno lepe poruke. Poruke ljubavi, poruke mira, poruke da svi ljudi treba da žive zajedno, da prestanu svi ratovi, neprijateljstva i tako dalje. A o čemu se zapravo radi? Radi se o prevari. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba to sve da bude. Ali nije još tada kraj. Vidite, Isus je bio jasan. Ratovi i glasovi u ratovima jesu pokazatelj, ali oni nisu znak, evo sad Isus dolazi. Jer vidite, mi smo imali u prošlom veku 2 svjetska rata, tako? Pa prošlo je i dosta vremena već od tada, Isus još uvijek nije došao. Ali Isus, vidite, kaže, ali nije još tada kraj. Ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, bit će gladi i pomori i zemlja će se tresti po svetu, a to je sve početak stradanja. Dakle, vidite, ono što mi obično prezentujemo kao pokazatelje kraja vremena, sve te katastrofe, Isus kaže, to je početak stradanja. Može li biti nešto strašnije od ovoga?
A posljednja biblijska knjiga Otkrivenje beleži, i ne samo posljednja biblijska knjiga, nego i neke starozavetne biblijske knjige beleže da će zaista pred sam Isusov drugi dolazak biti katastrofe kakve nikad nisu bile na planeti Zemlji. Ovo što vi i ja danas gledamo u poplavama, vulkanima, zemljotresima, to je samo blaga slika onoga što očekuje planetu Zemlju. Ja neću da vas plašim večeras, ali ne mogu da kažem ono što nije. O tome Biblija govori. I zemlja će se tresti vrlo po svetu i bit će gladi i pomori i strahote velike i znaci bit će na nebu, kaže Isus. Evo nekoliko novinskih članaka. 17. oktobar 2008. milijardu ljudi gladuje. Dakle, pokazatelj broj 3, kao što smo čitali, bit će gladi, jel tako, bit će gladi i pomori. Strašne slike koje možemo vidjeti. Kaže izveštaj iz 2008. skoro 3 milijarde ljudi, odnosno polovina planete, živi sa manje od $2 dnevno. Znate, ako mislimo mi da smo najsiromašniji ovdje u Srbiji, mi se varamo, znate. Evo vidite, u mnogim delovima sveta ljudi žive sa manje od $2 dnevno. Bar milijardu ljudi gladuje, a svakog dana zbog nedostatka hrane umre čak 30.000 dece. Ovi poražavajući podaci izneti su jučer na raznim manifestacijama. Neki međunarodni dan borbe protiv siromaštva je bio i tu su izneti ti podaci. Dakle, od ukupno 6,7 milijarde ljudi, 1,3 milijarde živi sa manje od $1 dnevno, 3 milijarde ljudi živi sa manje od $2 dnevno, čak 1,3 nemaju pristup pijaćoj vodi, 3 milijarde nemaju pristup kanalizaciji, a 2 milijarde nemaju pristup struji. Dakle, ono što je interesantno meni, znate, vjerovatno da čovjek što više ima, to mu je teže da nešto od toga nestane. Razumete šta kažem? Vjerovatno da je ono što je strašnije od struja, to je pijaća voda, tako. Voda je vjerovatno i najvažniji faktor. Za razliku od dece koju ste vidjeli na jednom slajdu da gladuju u nekim delovima sveta, nažalost, broj gojazne dece se jako povećava i u godini do 2007. godine pa do sada u Sjedinjenim Američkim Državama čitao sam izveštaj da je za 15% povećana upotreba lekova za povećanje, odnosno za sniženje pritiska, holesterol i ne znam već šta, znači za decu. Pazite, deca u ranom periodu svog života imaju problem ne samo sa prekomernom težinom, nego i sa ovim savremenim bolestima. Pokazatelj broj 4, zemljotresi. Vi znate da je pre par mjeseci se dogodilo nekoliko zemljotresa u svetu i evo ovdje otprilike nekoliko članaka iz tog vremena iz novina. Znači zemljotresi u Srednjoj Americi, evo ovdje mjesta gdje se to sve dogodilo, i onda jedan naslov je bio, kaže, zemljotresi širom sveta. Nakon zemljotresa na Haitiju, serija zemljotresa širom sveta, najjači zabeležen u Argentini, Japanu i Iranu. Dakle, vrlo zanimljivo, u jednom danu u različitim delovima sveta su se dogodili jaki potresi. I evo ovdje otprilike koje su bile jačine i tako dalje. I to ste mogli naći, dakle, u novinama. Znači, nakon toga imali smo Filipini, Kirgistan, 2. mart 2010. godine. Kaže, zemljotres u Čileu 500 puta jači od potresa na Haitiju. I kažu naučnici da je, kaže, taj zemljotres u Čileu je vjerovatno pomerio zemljinu osu, tako da je skratio trajanje dana. Dakle, toliko je bio jak taj zemljotres. Sad tu su neki podaci, koliko je to skraćeno, mislim da nije toliko važno. Ali ono što je meni bilo interesantno, evo samo kratko bih htio da vam pokažem. Znate, kad imate, recimo, kad gledate na internetu pa imate vesti, pa posle toga imate komentare ljudi koji čitaju to pa napišu nešto. I meni je posebno bilo zanimljivo da razumijem kako ljudi vide sve te događaje. Jedan od njih kaže po meni ovaj zemljotres na Haitiju dovoljan dokaz da se 2012. približava.
Sve se navodi na to, do gospoda Rockschiller, vjerojatno nije dobro zapisao ime Rothschilda, nije znao kako se zovu, kažu koji upravljaju svetom, kockaju se našim životima i tako dalje. Kaže, stvarno treba da nas priroda počisti jer smo joj naneli ogromne štete. Jedan drugi kaže, šta je ovo? Ne znam da li baš nađem pravo vreme ili kako se on ovdje izrazio već, jel? Kaže li ljudi, šta je ovo? Haiti, Slovenija, Crna Gora, Japan, sve u razmaku nekoliko dana, čudno. Neki bi rekli, previše gledamo filmove, ali stvarno čudno. Dakle, to su reakcije ljudi na to što se dogodilo. A jedan čovjek je napisao, citirao je Mateja 24 i Marka 13. I on je u tim komentarima rekao, pa ne vidite da je ovo ono o čemu Biblija govori, dakle da to je nešto što se ispunjava pred našim očima. Opet jedan kaže, znači Nostradamus, Maje, Egipćani, sada je kasno da se menjamo. Mi smo našu planetu uništili. Došlo je vreme naplate, sada ona uništava nas. Dakle, vidite, različiti ljudi kako doživljavaju. A jedan od njih kaže, ja živim u Japanu, ovdje se više ili manje stalno negdje trese. Kaže, ovaj zemljotres je bio blag, bez brige, zemlja će se tresti i posle 2012. Dakle, vidite različite reakcije ljudi na događaje. Neki su ravnodušni, neki kažu sve to bilo i bit će, neki smatraju da je to ispunjenje proročanstava, neki su uplašeni. Sad evo, kada vi i ja gledamo ovo, ne znam kakva je naša reakcija. Također 15. aprila imali smo vest koja kaže meteorska kiša na američkom nebu. Kiša meteora zatrpala nebo američkog srednjeg zapada. Veliki prasak pratio je nekoliko manjih. Građani nazivaju vatrenim loptama i onda se opisuje, znači šta se to zapravo dogodilo. Dakle, jedne večeri meteori su neobična pojava meteora. I evo opet nekih komentara, kaže, kiše meteora, zemljotresi, vulkani, tsunami, poplave, odroni, nemoguće hladne zime. Jesmo li još uvijek na planeti Zemlji ili su nas već preselili negdje? Također Isus kaže i što će se bezakonje umnožiti i ohladneće ljubav mnogih. I to će biti pokazatelj, dakle, porast bezakonja među ljudima. Veliki problem koji zabrinjava zemlje koje mi nazivamo zapadne zemlje, dakle bogate, razvijene zemlje i kako ima težimo da budemo kao što su i one, jeste povećanje, znači ubistava ili onoga što rade deca u ranom životnom dobu. Međutim, sad imamo malo jednu čudnu situaciju. Kad gledamo sve te poplave, zemljotrese, ratove, katastrofe, nikom od nas nije svejedno, tako? A vidite šta Isus kaže. Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. Dakle, svi ti događaji bit će pokazatelji ljudima da je Isusov dolazak blizu. Svi ti događaji zapravo su pokazatelji kraja ili drugog Hristovog dolaska. A jedini siguran znak koji je Isus naveo u Evanđelju po Mateju 24. glavi jeste: propovedat će se evanđelje po svemu svetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći pošljedak. Dakle, vidite, evanđelje treba da se propoveda čitavom svetu, kaže Isus, za svjedočanstvo svim narodima. Neće postojati čovjek na planeti Zemlji koji neće biti osvjedočen u istinu evanđelja. I kaže, kada se to bude dogodilo, kada svako bude imao priliku da se opredeli, tada će doći kraj. Ono što je meni od cijele priče zanimljivo, a to je šta to Isus čeka sa svojim dolaskom. Očigledno je da je u pitanju samo to, propovedanje evanđelja u celom svijetu. Isus nastavlja i kaže, kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti dolazak Sina čovečijeg. Kao što pred potopom jeđahu, pijahu, ženjahu se udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Isus upoređuje svoj drugi dolazak sa dva događaja u istoriji. Jedan je potop, a drugi je uništenje Sodoma. Pretpotopni svet je bio uništen, to smo prve večeri govorili i čitali iz Biblije,
Kaže, jer su misli srca njihovog bile svagda samo zle. Dakle, jedna generacija koja je živjela buntovno protiv Boga, protiv njegovih zakona, bila je uništena, zbrisana s lica zemlje. Također, Sodom i gradovi u Sidimskoj dolini bili su također uništeni iz istog razloga. Iz istog razloga. Mi znamo, na primjer, da kada su anđeli došli da posete Sodom, kada su došli u Lotovu kuću, da su stanovnici Sodoma, kaže biblijski tekst, od najmanjeg do najvećeg, dakle od male dece do starih ljudi, stali na Lotova vrata i tražili od Lota da izvede anđeli, kaže izvedi ih da ih poznamo. U Bibliji se ova reč koristi za seksualni odnos. Dakle, oni su htjeli da imaju odnosa sa anđelima. Dakle, to je bila običajna praksa u Sodomu, homoseksualnost. Vi znate da mi živimo danas u vremenu kada se i na našim prostorima sve više govori o pravima homoseksualaca. Tako, ne treba da pričamo o tome, svi ste čuli za paradu i tako dalje. Ali, kaže Isus, kao što je bilo u vreme Noevo, kao što je bilo u vreme Lotovo, tako će biti u vreme dolaska Sina čovečijeg. Moral čovečanstva će biti na niskom nivou. Čovjek će zaboraviti svoga Tvorca, čovjek će živjeti kao da nema Boga, nema nikakvih zakona, bezakonje će se umnožiti i to će se smatrati normalnim pojavama. Šta će se dogoditi kada Isus bude došao po drugi put? Evo, to će biti tekstovi s kojima ćemo večeras završiti. Idemo u prvu poslanicu Solunjanima u 4. glavu. Dakle, evo nekoliko događaja koji će označiti Isusov povratak na zemlju. Prva Solunjanima 4. glava od 13. do 18. stiha. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim. Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći oni koji su pomrli. Jer će sam Gospod sa zapovešću i glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. A potom i živi koji smo ostali zajedno s njim, bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo. I tako ćemo svagda s Gospodom biti. Tako utešavajte jedan drugoga. Zašto vam čitam ove tekstove? Popularno verovanje u većini stanovništva na našim prostorima koji sebe smatraju religioznima jeste da kada čovjek umre, šta se događa sa njim? Dakle, njegova duša odlazi ili u raj, ili ako je bio loš u pakao, ili u čistilište da bi eventualno se mogla ponovo vratiti, dobiti priliku za raj. Međutim, pogledajte jasan biblijski tekst. Šta Biblija govori o Hristovom povratku? Šta će se dogoditi? Kaže apostol Pavle, govori o onima koji su umrli. Kaže, nemojte da žalite za njima kao i drugi što žale za svojim mrtvacima, kao da nemaju nade. Jer ako verujete da Isus umro i da je vaskrsao, tako će Bog i one koji su umrli vaskrsnuti i dovesti sa njim. Dakle, vidite, u Bibliji vaskrsenje nema alternativu. Dakle, nema raj pakao, nema duša koja ide gore dole. Biblija samo poznaje vaskrsenje iz mrtvih. Kada Isus bude po drugi put došao, kaže apostol Pavle, mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Evo jednostavnog pitanja. Ako su mrtvi, pravednici, već dobili svoju nagradu i ako se već nalaze u raju, zašto bi ih sad Bog ponovo vraćao i onda podizao iz groba? Mislim, totalno nema logike. Ako su živi, zašto onda da ustanu iz mrtvih, ako su već živi na nebu? Da li me razumete? Dakle, vidite, vaskrsenje iz mrtvih u Bibliji je zapravo odgovor na pitanje šta će biti posle smrti. Nema reinkarnacije, nema raja i pakla, ima samo vaskrsenja mrtvih. Ali Biblija govori o dva vaskrsenja. Jedno je vaskrsenje života i to je ovo vaskrsenje o kome govori Pavle. Kada Isus bude po drugi put došao, onima koji su ga verovali, daće vaskrsenje iz mrtvih i oni će dobiti večni život. A oni koji su mrtvi, ali nisu prihvatili Hrista, dakle odbacili su spasenje,
Oni neće vaskrsnuti u tom vaskrsenju kad Isus dođe drugi put. Oni će vaskrsnuti u takozvanom drugom vaskrsenju, a to će biti prilikom Isusovog trećeg dolaska. To sam ja nešto spomenuo jedne večeri. Oni će tada dobiti svoju nagradu, a njihova nagrada će biti uništenje za svu večnost. Oni se neće mučiti u večnim mukama pakla, kako neki to kažu, nego jednostavno bit će uništeni za svu večnost. Evo, to je ono što Biblija govori o Hristovom dolasku. Dakle, vaskrsenje mrtvih u Hristu. Oni koji su verovali u Hrista, oni će vaskrsnuti iz mrtvih. A oni koji nisu, oni neće. Šta će biti sa živima? Kaže Pavle, oni koji budu živi, oni će se preobraziti. Oni će dobiti novo telo. I onda će te dve grupacije, oni koji su ustali iz mrtvih i oni koji su živi preobraženi, uzeti, bit će zajedno uzeti u susret Gospodu na oblake. Jedan zanimljiv detalj u ovome jeste da Isus kada bude došao po drugi put, on neće stati na planetu Zemlju. Kako ćemo mi znati ko je pravi Hristos, koji su lažni? Evo jednog pokazatelja. Hristos kad bude došao, on neće stupiti nogom na zemlju. On će biti u vazduhu, tako? I kaže, a oni koji dobiju vaskrsenje iz mrtvih i pravedni živi koji se preobraze, oni će biti uzeti u susret Gospodu na oblake. Lažni Hristosi će hodati po zemlji. Lažni Hristosi ne mogu biti svuda u isto vrijeme na svako mjesto, tako? Tako ćemo znati da to nije pravi Hristos. Šta će se dogoditi sa živima koji se nisu pokajali? Oni će tada biti uništeni. I ovo je već sada jedan drugi tekst gdje se govori o vezivanju Sotone na zemlji. U Otkrivenju kaže da će Sotona biti vezana 1000 godina, a spaseni će zajedno sa Hristom otići na nebo i tamo će boraviti u toku tih 1000 godina. Šta da radim ja dok Isus ne dođe? Ja mislim da je to važno pitanje. Da li da gledam sve te tragedije i da se plašim? Isus kaže ovako: stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Budući da ne znamo dan i časa, tako? Mi vidimo pokazatelje, mi vidimo da se to događa, ali ne znamo tačno kada će to biti. Kaže Isus, zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovečiji. Može se dogoditi da se Isus pojavi kada mi ne očekujemo da će se pojaviti. Drugi problem koji vi i ja imamo jeste što vi i ja ne znamo kad će se završiti naš život. I ako mi prolongiramo prihvatanje Isusa Hrista i spasenje za 5 godina ili 10 godina ili da se steknu neki uslovi, ne znam nija šta da mi se dogodi, to je jako nesigurno. Jako nesigurno. Jer ne znamo kad će nam se završiti život. Zato Isus kaže, stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Kada ja završim svoj život, za mene Isus već došao. On kad dođe, ili će me vaskrsnuti u prvom vaskrsenju, ili ću dobiti drugo vaskrsenje i večnu smrt. I zato je jako važno šta vi i ja radimo za ovo vrijeme dok se oko nas događaju sve ove katastrofe kojih je sve više i više na svim dijelovima svijeta. Da li se spremamo za Isusov dolazak ili smatramo da pa dobro, možda će to i biti, možda neće biti za moje vrijeme, a možda nije sve to tako kako Biblija govori i tako dalje. I ja mislim da ono što je najozbiljnije iz čitave naše priče svih ovih večeri jeste upravo pitanje šta ja sad treba da uradim kada znam sve ovo.